اوے فرمو کائنات نبی تاجدارن بڑ پڑیو صلی اللہ علیہ فرمو ان لکل دین خلقن فرماون کائنات نبی ہر مذہب چھ پنہ اخلاق آسن، ہر مذہب چھ پنہ عادات آسن، ہر مذہب چھ پنہ اطوار آسن، مگر یاد تھو وَإِنَّ لِلدِّينِ خُلْقًا فَهُوَ الحیا فرمان پریت دینس چھو پریت مذہبس چھو پنہ اخلاق آسن، مگر یاد تھو دین اسلامک اخلاق چھو سو گو حیا. شاباش سو کیا گو؟ دین اسلامک اخلاق چھو حیا، دین اسلامک رت عادت چھو حیا، دین اسلامک رت عادت اتوار چھو حیا. لہذا یہ حیا دیجو نا پنہ اتمز دور گسنے، یہ چھو میانی امتک اخلاق، یہ چھو میانی امتک عادت رت عادت. کیا چھو؟ اکس مسلمانس رت حیا پانس اندر پود حیا حیا. بلکہ کائنات کس نبی تاجدار سی محفل مزس حیا متعلق گفتگو چلن، صحابہ کرامو کو عرض ٹاٹ نبی حیا چھا دین مز، حیا چھا دین کوئی آکھ حصہ؟ کائنات نبی نے فرمو حصہ یوت چھن کے بل دین کلہو، بلکہ یاد تھا جو دین اسلام چھو سوری حیاس پیٹھ مشتمل. دین مزی دینو کا حصہ چھنے بلکہ سوری دین اسلام چھو کاک پیٹھ مشتمل، حیاس پیٹھ مشتمل. یہ مسا ونی کہ دینو کا حصہ چھو حیا، نانا بلکہ سوری دین چھو بنومت حیا. ذات پاک حضرتی یا سا گس اکس مسلمان آسن، یا سا گس اکس مانن والس آسن یس قرآن پڑھن وول آشے، یس نبی تاجدار سن سیرت اپناون وول آشے، یم پنس پانس سیت مسلمانک ناوا چسپاں کورمت، تمس چھ عباداتن سیت معاملاتن سیت عقائدن سیت پنن حیات درست کر. تمس چھ پنہ دینچ بنیاد حیا بناون، تمس چھ پنن عباداتن ہنز بنیاد حیا بناون. عزیز محترم حیا کیا گو؟ حیا چھو اکس انسانس اندر سو طاقت تو قوت آسن یوس اکس جوانس بر کامن نش دور چھ تھاون اور رچن کامن قریب چھ. توجہ چھ می کن دھیان چھ می کن میون ٹاپک چھ حیا صرف یس زن آز سنس معاشرس مز دہ کھت دہ رقصت چھ گژھان، دہ کھت دہ جناز چھ نیران ات حیاس. حیاچ اہمیت کیا چھ اسلامس مز؟ یتھ تھی کاشر پہ شرم چھو ونان. شرم یس اکس انسانس آسان چھ امچ بنیاد کیا چھ، امچ حیثیت کیا چھ اسلامس مز؟ کائناتک نبی فرماون بلکہ سوری دین چھ کیا؟ شرم تہ حیا سوری دین. اوے فرمو میانیو عزیزو کائناتک تاجدارن فرمون ان الایمان والحیاء قرنا جمیعا. دپن اے میانیو جانی سارو، اے میانیو امتیو، دپن ما چھو ز چیز. آنز کائنات کی نبی کم ز چیز؟ دپن اک گو ایمان تو بیاکھ گو حیا. شاباش، اک گو ایمان تو بیاکھ گو نہ سری چھ بیدار. میانیو جوانو ذرا بوجھو حیاس کتا اہمیت، حیا کوتا کسی کس مسلمان آسن. جس دن سے حیا ہمارے معاشرے سے رخصت ہو گیا، جس دن سے ہمارے جوانوں سے شرم چلی گئی، قسم خدا اسی دن سے ہمارے جوان بے ادب ہو گئے، اسی دن سے مسجدوں سے دور ہو گئے، اسی دن سے رب کے راستے سے دور ہو گئے. یم ساتن اکس انسان سے دل میں شرم تا حیا نیبر چھو. کائناتک نبی تاجدار فرماون ز چیز چھ، اکھ گو ایمان بیاکھ گو حیا. اہن کائنات کے نبی کیا دپن یما چھ دونوے اکسی شے آسن، یم چھ دونوے اکسی شے. فرماون یتس ایمان آشی تتھیا چھ حیا آسن، یتس حیا آشی تتھیا چھ ایمان آسن. شاباش، یم دونوے چیز چھ کتس آسن؟ نہ بیدار کر حیاس نش کی ایمان تو حیا کتس آسان دونوے نہ بڑ ونیو. یعنی یتس ایمان آس تتس آس حیا تہ، یتس حیا آس تتس آس ایمان تہ. یعنی کن شے آس ایمان حیا آس نہ کینٛہہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے. یتس ایمان آس تتس آس نہ حیا کینٛہہ ایسا ہو نہیں سکتا. یتس حیا آس تتس آس نہ ایمان کینٛہہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. کائناتک نبی تاجدار فرماون دپن یم چھ ز چیز،
دوپن یم أکسٕے شایہِ لبنہٕ یعنی ییٚتٮ۪س ایٖمان آسہِ تتٮ۪س آسہِ حیا ییٚتٮ۪س حیا آسہِ تتٮ۪س آسہِ ایٖمان یعنی یُس مومن آسہِ سُہ آسہِ با حیا تہِ شاباش سُہ آسہِ اور یُس با حیا آسہِ سُہ آسہِ ایٖمان وول تہِ شاباش سُہ آسہِ مگر کائناتُک نبی تاجدار فرماون وَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ فرمان ییٚمِس اِنسانس نِش یِمو دۄیو چیٖزو منٛز اکھ چیٖز دوٗر چھُ گژھان اگر ایٖمان گژھِ دوٗر تہٕ فرمان حیا تہِ چھُ پانے دوٗر گژھان اگر حیا گژھِ دوٗر فرماون ایٖمان تہِ چھُ دوٗر گژھان شاباش ایٖمان تہِ چھُ یعنی یم ین کُنہِ انسانس منٛز دۄنوے لبنہٕ نتہٕ ین نہٕ یم دۄنوے لبنہٕ یم چھِ لازم ملزوم یم چھِ لازم ملزوم جس طرح باپ کے بغیر بیٹا نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح ایمان کے بغیر حیا نہیں ہو سکتی اسی طرح حیا ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا توجہ چھا مے کُنتھ یعنی نتہٕ آسن دۄنوے أکسٕے جایہِ نتہٕ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ اکھ یُس انسان با ایٖمان آسہِ سُہ آسہِ با حیا تہِ یُس انسان با حیا آسہِ سُہ آسہِ با ایٖمان تہِ یُس نہٕ حیا وول آسہِ سُہ آسہِ نہٕ ایٖماندار تہِ یُس نہٕ با ایٖمان آسہِ سُہ آسہِ نہٕ با حیا تہِ یم چھِ دۄنوے کائناتٕکۍ نبیَن دوٚپ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا دوٚپُن ییٚلہِ اکھ چھُ ژلان رُفِعَ الْآخَر بیٛاکھ تہِ چھُ ژلان شاباش بیٛاکھ تہِ چھُ میانیو جوانو ینہٕ پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن ایٖمانن منٛز کمزوٗری آیہِ ینہٕ پٮ۪ٹھ سٲنۍ ایٖمان ضعیٖف سپدے تتھا چھُ وجہ صرف یُتُے یوتن قسمِ خۄدا ینہٕ پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن جوانن نِش حیا گوٚو دوٗر ینہٕ پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن دلن منٛز شرم گٔے دوٗر ینہٕ پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن دٮ۪ماغو منٛز حیا گوٚو دوٗر یہ چھا صحیح کِنہٕ نہ جب سے حیا چلی گئی ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو گئی جب سے شرم ہمارے اندر سے چلی گئی ایمان کے اندر ضعف پیدا ہو گیا ایمان کے اندر نقص پیدا ہو گیا ایمان کے اندر کمی پیدا ہو گئی ہے ین پہ سانن دلن مز شرم تو حیا گئی میانہ جوانا اگر یژن چھک ایمانس حفاظت کریں میانو بزرگو اگر یژن چھو ایمانس حفاظت کریں تیلہِ حظ چھُ با حیا بنن شاباش کیا چھُ بنن با